talafal nei foi tai ao Samoa o le salululu na FOU uni ai o le whaopoponga o tala lau le tio Polinisia. Tala tulilo o le whaamsinonga o whaanga solo nei le whaamsinonga whaitu malo e mulinu. O molianga o le whaia o tala taitai sei na ai leo leo, ma le whaia o tala e whaamaa i na ai le tangata. O le tangi al komsina o mtanga luengo leo leo au apa aulongo i tino Filipo, ma le tangi a meikai, ma le ala i pule limoni a yafi. Whaasanga ya Samuel molon faltua ya sivai, Lisa Schmidt, li o whaatau malama awawa, whepule ai whaasavalu, mala auli al mali e tōpula taivao. E o ane le tā o le lua i le awa uli o le aso lua na nafi le stolua uni, o tūla i lava le moli maulo na lua le sunga tupa i sapani, o le aso lo na tōlua i lea o aso o lana moli mau. Ma tuli loa ai pea lava, e leli i lo ia ya Robert Merchants o lo ia Samuelu Masivai e tali le fasili, a ele o le tala noa fua i isi tu, awa o Marie o leisi lea moli mauta ua o le lato suenga pe ana siaki, mea manu o whaatino moli a ngā leo le nā taimi, awa ana lea i Marie le eise keisa leo. Ma e sa te tau fo na sila fie tupai, pe ua whaatino le whaamtalanga a Marie, le whaamtalanga lea Marie le eise mea na tusia i lea soiva, le eise mea i lea so sefulu tasi, sefulu lua, e whaato atusi lea so sutolu. Peitai, na fina ua tutupai, e tā ua umamta upu, whape nā fo ile moli maua Marie, e iei fo isi o lātou tiute, mai o le halale nā, o le suenga o whaia i le conspiracy po le whaunga. Na i oe tupai, e fo i ana i le aso se fulu lua o uni e whai ngāluenga, ai nā tele o mana tua pe na whai ngāluenga li i ofisa, na whaatonu e tusil whaamtalanga Marie, mai e le na o le paulea o se lātou mata upu, peitai. Na ia i oe, o le mata upu sili lea o na tā ua matu atu iai e le li lo ia Samuelu, sa ta tau lavona e alwe sa ili pe o tusil whaamtalanga Marie. Na toe i oe fo i tupai, na tele isia kia, pe ua iai se whaamtalanga tusi a Marie, ina ua fo i ana i le ngā ruenga i le asonga fua se fululu o uni, a wai iai isi mata upu. Pei tae ina tele o mana tua po a mata upu tā ua nā lai o na ia le sia kia le mata upu le a Marie, ai sa ia whaatonu le li ofisa e whai ane le whaamtalanga. O le whaamtalanga a Marie whaato a whai i le aso srutolu. Na whasilingi iai loa ele lo ia, Mr. Robert Merchant, ai o whea la sa iai Marie le whaaso. Matali tupai, na avele leo e ainga iai, mai iai isi mea na tutupu ai, o a fianga tau whiusua inga. O le mafuanga le nā, na o ai loa leisi leo, ma ave Marie ilo na whale. Na tawat iai e Mr. Merchant i a tupai. Ele e tala whianga ise leo e whaia suenga e toe o ma ave le moli mauru lato whale. Talula uwhaatonunga e o le leo lea ma Marie, mai o le ai ai fo i le moli maua le tūtete e le a inga Marie ma le leo na e whaatonu e o ma le teine. E iei fo i le moli mau, sa wha maalosi e au leo sue, le sui o le whaamtalanga Marie, a wa o le taimi lava na la ave ai Marie i le whale na una i a i e sui lana tala. Ma e iei fo i tamaita i leo, sa te tau ana ave le moli mau o Marie e o ma se isi leo tamaita i molo na saunga le mu. Peita ina tali tupai, o le leo na o ma Marie na ave iai ona e saunga le mu ai, mai o le tama e whailon to o lua. Sa tali tonu lava, e sefe ai Marie le whale o leli i leo lea. Ma le isi tu, na mana o leli i leo lea e o ma Marie, mai sa mana o i fo i Marie. E o ma le leo sue. Mai e iai fo i le mafuanga, na whai aila na whai unga, ona o isi a fianga. Peita e le aiso nei loa i le tau mawhai ai o leo e suia se whaamtalanga a Marie. E iai fo i tamaita i leo, a sa iai lavalona talitonunga e saunga le mu Marie i le ali i leo sue na lao. Ai silo na e fsilisa o lava i le leo pe asa we whaila na mol mau awana tali tupa e na te leiloa. Matu uatulo iai e Mr. Merchant e te leiloa awai te le iai. Ma whautua pea le lo ia i atu pai. E tali le fesili, a wana te ilo le lei lava, e le fetaui leo o se leo, ma se moli mau i le fale. A e tali tupai, o lana whaatonunga e o e whaile whaamtalanga Marie. E nisi o tala mai lava le whaamsinonga. I le vai aso taluai, na angi ai o le whaamtalanga mua Marie sa whai elsus e ngā li o whaatamalama. Na tā uai e Marie o la ua ma Samuelu na iei le pōna la vea ai tu au, ma vea ai Marie ma leisi moli mau. Peitai, o mai le whaasolonga i le moli mau lona lua, o finau mai ai nei tupai,
Na lātou Ave Maria ma Samuelu ile awala na maliwai tu au, oi inana sui ane aile TALA Maria le iai. Ma ave iloa Maria leo leo e whaila na whaaptalanga e pe ona tā ua ilunga. Wha aso muli ane, wha ato atusil whaamtalanga suia a Maria i leo leo. Ai ole umane o na longo la auli li taunu ungo le susu e ngā whai whaatasia li o matupai, ma angia ane ai loa wha salalau ngā Samuelu i lunga o le Facebook, ma manatu ai loa tupai wa tatau o na tā ofil wha salalau ngā lea. Ma iyo ai fo i tupai, ole umane o na saini o le whaamtalanga Marie, ele i ai vai tele le pō na mali waitu au, whai ai loa lato susu e ngā whaasanga i a Samuelu malonto luo si vai, ma ia ta uai e se umamea, lena sa wai, ma atili ai ona vevesi le tunu. O le umane o le video se te malu olua tolu, na toe sa ili ai loa e leo leo Samuelu ma sivai ma Marie. Na toe te tai ele lo ia a Samuelu le mata upu, ile no fuanga na la vea ai tu awe pe ona ta ue tupai, sa o ia i ma Marie ma Samuelu, ma sui ai le whaamtalanga Marie le iai. Ai le ai mani whaamau ngā tupai o le nā taimi o le susuenga. Ma ta ue e tupai, e le whetau i lava TALA Samuelu le mamao se fulumita lea na ia po e ai le atau le taavale, ma le tangata na lavea. Pei tai, na i oe tupai e mawhai e Samuelu na alue pu e le ata. Ai o le pōna pu e ai, e le whetau i TALA Samuelu, ma tali atu le loia. O le 5 mita na pu e ai le atau le tangata na lavea, e ei fo i mō li o le telefoni. A le whina wa tupai e le mawhai e se telefoni, o na whaatino le pu e ina o le ata. Ma ta uatu le loia i atu pa e le whetau i ma oe lau whinau. Toe, tau tele i oe su e pena iei Samuelu. Ai ul whaatonu ngal komisina na tau woe whai, ma su e ia wha maoni e pepelo Samuelu ma sivai. Te ena e tupa i le nā TALA loia ma wha solo nei loa, i le whana leo o loo tā ua na ave i a Samuelu e tangata vale ai minista e to luol kāpeneta. Tala na, ole nei tu la mai lau li geopolenisia.